Kituli sing kitungku kanggo sira Hapsari ning kalbu eseme kang manis madu dasar ayu parasmu kang tanpa layu bin Sadimin saya nikahkan dan jodohkan Siti Nurjanah anak perempuan saya kepada engkau dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas ruhran engkau bayar tunai. Saya terima nikah dan jodohnya Siti Nurjanah putri bapak untuk saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana Sati? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khair. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi lintang asmara iki lelakon tresnaku lan sira wong ayu tanpa kalincating boyo barengan ngarungi marang samudraning bebrayan aprasetya
Pandu